Turonere Gavana Kawira Mwangaza akiuma aruka akiri mwingi na gucokeria KARINGA nontu bakumugwata mbaru ndire ararikira aretaganiro mande ico itombere kutha tukiona munini wa Gavana Mutuma Twithinkiari Ciaca Cia Meru kwithirwa akiuga Gavana Kawira Mwangaza ari tayari kwithirwa akinenkanira kigina kia World Fund. Jamoja maso yatu kwenda kwitha tukiariria rukiro naro mbetagwa Antinyari Kinywa rani about kurukira 40188 inya kibugo imwe inyanya nkuruki nwithirwa kigwatana about kurukira mutandao wa Facebook kana mutandao wa YouTube turi live rukiro nara tuna gitio gikinene kwithirwa tukigwatanira na mwirigi Karinga ukamurikana ari MC wa Budgetary na ni Musiasa County ya Meru. Karibu sana Mwesha Pinuya. Thank you Ntinyari. Nkwendo kejya ntumo ndabamiru nabari. Nontubo gututhikira. Na gicoka yankatho mono ntubo Weru TV. Nontubo twakanya kuja kwaria siasa na kwaria mantu jara cha gwete Meru. Kibaki athagia bonde na nabari nkiberaga patependire utega Weru TV yabatu ni ututega. Aya tukianjiria antukwecho munini wa Gavana Mutuma Twithinkiari Ciaca Cia Meru nugire thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza iri tayari kwithirwa ikirekeria kigina kia World Fund na of course omba kwithira akiendelea gutariria bakanjiria na 10 million iria ciarikiri budget ekiritu murungi nontu nioba gutumira ntupatina supplementary budget no karikana World Fund ni tumite totaka rugendo ma twathurana twetambire Senate na tujaja ringi gitika mapema kana ugondiro kugo gintu kiura urabo mbirejera kiri kiongo gyako. Okay, thank you so much. Ndathikirite Deputy Governor akiaria na aria igembe. Na miketi clear uga Governor akanenkana World Fund. Lakini kire antu bati kumenya ni World Fund ingana bakanenkerwa na rugire bwega ni riri budgetini. Na patira tumite tumatrikari ndari chamani wa budget twekirite milioni 10 nontu kura twagitaga itwemenya muno thirikari mbeshi gatumi thirikari wijite kuwira atwekaga tu twategete mbesha kindogo au uratumba ku negotiate next time tukongera mbeshi kaingia nontu itwe yimono budget kethara gwe ni thirikari aija kari budget kenda kanarega ngumi yakwa wendi muno thaji kwaria mantu ya supplementary budget nontu patagwatana na MCs bwega barikania na betikania lakini betikaniria kintu kia mbere kirakarete supplementary budget mboja iri watwika bakanenkro World Fund we ni ngabona nkwa milioni 10 watwika mbeshi wingi kwa shi committed ikwa committed nontu nkwa ndete committee mbesha ndete committee mbesha nontu nkwa na project nambia kuthithia ndone yego na street ne Governor akiuga ngana kuthithia uju kuwa kiwana kuthithia unkunja ruje kiago watwika mbesha county otumira it means nandi MCs bationa mbesha ingi cia kuthithia ngugire nontu rindi mbesha bakitha shutumirwa kan Gavana kabitira mbesha ingi na kitha mbesha kitha shutumirwa na thiurukite Meru mbwa tigite thiurukarua kumu impeachment yikwija akiuga projects ira kathithia committee ya Shambasari na u the one level one administrators ibadiri na banikana maratasi bacokia aboga batumirwa mbesha iriku oira 10 million kuwa kwenda kuira mbuga MCs betu mwaka juu no wotwike ote World Fund bakona na watuka bationa nandi bagetera next year kaire igita yariri kana mwaka juu jungi 2023 kuma mwezi jua enana yo kenda na uno ntiro budget umba kwambia gutumirwa kaire watuka bakiwatanira mbeshira cio tha iketho ci committed ninkuthwani nyanga vano bakethwa keria kugambeshi itumirwo muno ikomitwo muno kendo rine bakigwatanira betho mbeshi cia gitirate isha committed so MCs bakethwa mbeshi cia committed utimbe cha bangi bakona abakona bitite ku haya na tije kitha no kuona jaka World Fund ije yomba kwithirwa ikireta a bit of conditions kumakiri intere cio ijire no tukari kana manifesto ya Gavana Kawira Mwangaza nende kithithie kwithirwa kinenkera award 100 million ko kumakiri of course
MCs bena anticipations kana expectations cia ward fund ikurukite mbuga milioni 10 na rutere rungi ituronete Governor KARINGA-MUCIACA ake insist mono ward fund i unconstitutional kwa unpeza na mbimbi lakini thai mbuga kwa forced kwithirwa akimejana no kuna jakaka amejana na conditions of course MCs ibendaka kwithirwa bagithetha role ya kuwejana priorities cia ward yao bagutagi control budget na wiberirwe MC atipatire kuthena ro iriku kana iriku kirima tjara no kuna jaka bagatindikanira kana bakajana ruo kambuge ward fund it is true tikethwere constitutional lakini kwira tutaga unwritten law kwisherire te andikire te common sense mwana kuminyore wakiri ire common sense ira muntu abati kutumira nikendo mbokara na ntu bwega manchira maingi bona je thwe county tijara to jandiki sheria ira muntu omba utumira akiri yawe akona mantu yankadia yatendukira kana no jabue as a matter of practice exact as a matter of practice tontu kona kireitu na diriu na munya na diriu mudo mjoki boti diau and we uri bako diau kuti mantu ja ku kinya Nairobi. The other day was the Dodoma Nairobi County. Sakaja baete ward fund. Akuga MCs bakabena ward fund bashira bakamaninja abaipo. Na bashira of course by the end of the day no governor maninjaka ni MCs were projects. Ida projects rashomba kugitwa. Lakini komba kwa governor banke bwa bali even better kana babu inkuru kibomba kwa kinya no bushwe kinyora nguyega itwai. Igitwa wodi neshenu. Mono pokelwa for example watu kirasi kiko akwa no kuyo bushwe contractor omba kwa kirasi yoni nenu kenda kinyambe shira shumba kuma idido shine nkerwa antoba moyo kinyambe shumba kinya the one level wata kajira komba kwa kadhuki bodo yo word fund yabo nenkerete boka ugana ndi bona muntu kuma kwenu ura wina capacity ya kudhidia wondi nenu kenda utwika ndi bashirishi kwa distributed Meru County ingana enwe and by the end of the day what you kinya choice of contractors ikeja ikadoni amuntu mo wita wondi contract wondi ikomi kunu ketaweza mbesha bwenka mbesha ku wondi mu itumbo kinya kungulikira kitakira ituna na inkarinja mono akwa twintoto ni intini kukona muntu kuma wondi yenu romba huita it is better non turane beshi gashoka naliko igashoka wondi yenu yuniona ndi yunio kuikira ndi mkugira mbeshira kinyariri so ingwitikia kurungira nige mutumauga that day focus yawe ko banenkera milioni 10 not more than that no kana jaka MCs bakanganiro nuntu no ugira atiri mutumana ugira atiri turita ngwina budget ira yareo lakini budget ira yareo twerekithiritie imbeshia to for the sake of kudithia budget angwenda kukwira garantinyari budget ya mudia riria tukudithia miaka 5 andu batabe kini mono mbi pakudithia bado tutari very keen kutumia kinyambe citu wikira ni ngana no nturi no ntutuye urindi igashi nshia negitera ngava na kiritwa wakaraga ndigo tukararia turi amwe tugwana ndi mwaka jujuri ukari uju MCs bakorwa na ndiri ndabonekira 20 nan nkanyekira na rutero irungi tukarania tukugwana ndi atugitagite kindogo ka tungongere kindogo igitumi itari uniform gitakira itumbesha milioni 20 itari uniform every year okay ishashinja ya kulingana watu akarandi gutugetekaniria lakini utiro kinyari mwe twa embeshusha kurukua tutitikanirite turi MCs tukarindi gunanga ninga mwaka jo muthia budget iri kutha ici iu tutakarandi guru ntu MCs baraba ingi bogwa atiri twakarandi guru tuthie supplementary budget ngire bati tukuma mujwa ya 10 na jumu awi no ntuide thithagwa na witware tukuthiria elections no ntuide tuthie elections aya impeachment motion ni ajire kuruka senate ya Remera Senate of course na tuomba kwithwa tukiona munini wa Rais Rigathi Gachagua alikarithia ndi nterechio ijire akarandi na MCs na bunge akarandi na bunge yake akarandi na Governor KARINGA-MUCIACA bado no tweterete report lakini kuringana na kanyonyi mtu kana matuya tumbeta kwithwa tukigwa ni ati MCs bena irreducible minimums anamberi nyato tonya tuchiariria antu babengi bakwe it's very unfair nontu mantu zaijavire Senate jabati kuthirira u tukarekanira without conditions kugati no mwanka undivire ojo kenda tuiganwa ugoro nata nandi ingutikia utimuntu tari na itumi MCs impeach governor ibeye kuiuba benda kukarika
na mbuka nandi kinya wateka device ya senators rapa device ya governor pamwira karandi kuna MCs baku budhikanire nikira bombo miwabombo tethania of course nu MCs bonde bagitaga ina it's common practice ukayoteka kinya MC baba Kiambu biro barathukanite na governor wa mono lakini egoro ndona ibaraka rindi kurusa muya na batenda kinya mindie kaba bararania botuke imbithine ineri dikenda yumba kugita ate kwa soft muno kira ndathikire no tutika baita mantu jao muno werune baugaga governor ati kuba basari ati kuba mandije kunengera wananchi basari baripo baibera mtu aitangania antu batano waki banengera kamiti basari so MCs barega of course ukumye boga mani MCs borwa basari na reserve na tumite so dita bona governor bara bakiandi senators bara bakiandi vice governor wetu kamwira karandi kuna MCs uyukira bukwendo banenkere tikabariti nukuona ibeje boga ma gutino governor agita sheria babo mbogita sheria ni MCs gutino governor omba kuimpeach MCs lakini MCs no ba impeach governor so in this case ni negotiations ujukie na anjukie tuite boga so because by the end of the day kinyamba shira cia wondi fund kinya project silika identified ni MCA yitwa wondi ine kinya governor agaita project siria aliwe kakaitana na agaita wondi ine so inkuona MCAs bena demand ciao inkudukanya baina cio one imwe inkudukia wondi fund baka gabana inkuru fulani number 2 ni relationship ya governor na bobu tumbokaraniyo na kila nkomenya muno kila bomba kuga MCs bakuga antu bara bashindwe ja batwi governor natika kuba priority muno eta woni ne ciao kuba kanya baruma MCs kana kwala mantu MC no ntubati dhuri na mbere tutonya kire demands yu kirega kwa mweshiyo kari atere antu baba ingi bari ugatefea MCs kudaba kinenkanira demands jegire akienda bagwatanira bara kunengana demands inde kwa ina maana jai impeachment kwa ina maana jai MCs bati kunengana demands imbie to mi patekenete na baku wakitum tukenari tubati udirwa 1 2 3 4 5 kama mba kwende abakiri utu watu kana liman tugendere urajari it means kutaina maana ya kudhi impeachment na ndabo keda bagite impeachment kabana incro wondi fund keda bagite impeachment bakiwa ngavana witangwina baraba shindirwe onto edo agita kangwina na MCs ungavana MCs demand yabakanengana ati bana incro wondi fund banenkana demands ati antobra bashindwa bagitangwe nayi na governor at the expense MCAs ngudikia icho demands ina menja to expectation maki MCAs aya na speaking of land tutumba kugatira ntinyari tuba kugana beta bakire tu bakire means that after 3 months they umbalete impeachment kaino ndobatenganiri atwarije some of these demands ira tumbeta kwa tukigwa ibombeta kuthwa bakiuga first gentleman ombe kuthwa atikuoneka kirima tujege county affairs na boga batikwenda uro rungamirite kana mwerekeria wa ukinyaniria kana director of communications kagitene kaka antupa bengipa kwa some of these demands igwita mono kana ikwagara mianka. What do you think, especially only ki demands isho injire nombuge ije ya first gentleman batibati kuho nonto ndikuona ura first gentleman ya gwitana na gwitangwe kwa MCS nugwata nonto nugateka uma utemuntu tethwa ina mwekulo weka nanto murumewe mbakira tumba kuga ni atekara ye mono mbaki official functions shangavana atiketho wakiara ya mono iu nyeno mbugi atiri no ene ni kwara jikindogo nugwata ijingia iu nkuru ni mbuga kimantu ya first gentleman lakini abati kwa pia in public na apia public tika bati kuthwa kiara ya monore kana ketho na program yewe irakethwa akiara ya itikwa tamanto ya official ngwisha ngabana shiro official number 2 kinyano mbuge ntinyari nkorwa director of communication abati kushinjwa nkorwa no mbuge kulingana ura mbije communication yere bati undi expert wa communication mtura atarajia je kari an expert in communication atarajia kena knowledge ya ura communication ibati kuthwa ikari yema ntujara mbigo akiaria uning kuishonaga ability yawe kuthwa gitangu office nere nontu kwimantu tibati kuthwa kiaragia
mono uja tonyo siasa ndiro official communication expert wa thirikari kana wa corporate ugatekana tunona kinyatha communication directors tuikinyaki at the national level ni wona bakiari ure tukiari yauma ni wona gabaki politicize mantu ni wona kinya bakiari bagi attack individual as a communication expert ukiara ya nonto ba corporate kana nonto ba thirikari utibati ku attack individual utibati kinya ku mention it or individual because you are not a politician. Robert to mention it or individual is a politician who involved in mantuja politics. In this case governor. Lakini we uri mutiongo wa thirikari. Kutuno bati kuita mishamini wambia kuaria ura mbonaga director of communication ya kede kedano we ushandi ura mbona akiaria. Honestly speaking ntionaga akiaria bwega. But lakini that's why I'm saying no to take Meru in a shooting ya such people no bashwe kinyamtu ngia kamuri place akaiwa ngugingi lakini kwa sababu ngipa kuga MCs batina rate kuga andika u itau no tunande ugia kethira iri kwaramya mwanka no tunande uketha bote kwanda mtu personally no it's not about MCs me I'm not an MC teu lakini uningoteka ningwa kuona communication yete kwitana njire bui Constitution nikitumia tayari ya thai kuma after impeachment ule wa brief sira self lenders ora shonadwa number 2 kinya too much briefs ititedagia ici they annoying kuyo gintu ikara okona gintu giki kwa too much kinya briefs no mbuge itebati kujaka kinya in a week no bare ndus kinya kinya after 2 months tioma kunturi gintu kira wari Friday ndigo kimantu ya manene yomba kudo yatendekete after 1 week yomba after 5 days yomba kutuiko kaja ya kaire very friend nyethirikari nene ile na more mandate kurukia thirikari county utunomba namba kiria mantu on weekly basis or you can direct of communication no brief the press kwa thirikari kuthithia they can do it better patina mtu ule kana they can do it better mtu ule ingugi in another department like communication aya atwadirie ngwataniro ndene county ya Meru antu babengi ku celebrate mono bakoga ituronere ngwataniro but twinayo kana itutigerie ka distance kanini gagwita antu ategera kwina demands kumba kwithira iki exchange wa ciarega kwa metu ba karatea having said that kuri ninya mantu ja mengi miario mingi ethirito igicokanirwa mono rimwe inya on a very personal level uka kwi mtu igirwe akiringithwa buthuku na mbugana miario imwe kana imwe nuko na jaka tukinyete antu ara tumba kuva tukiuga Meru for sure twina ngwataniro kana turi na kasafari kana no mwaka tukale tuimiri maira uria kwenda kuga Meru bando we are very far from kuwatanira nuntu bere ma kira gatumite ngapana na MCs ba thobena thina kita soft so far kita soft nuntu kumenya imushimwe mwaki deputy president bashemenya na MCAs bashoka bashemenya na MPs bashoka bashemenya na governor mbere magutino MPs bakudwa batikudwa kinyapari close kikwaria mantu angwataniro ichi nuntu MPs are not the key players bala pa bareo ni MCAs na governor in fact MPs badiko bakiria mantu ya Nairobi kera baretra antoba Meru something from Nairobi unya batinda kwitonya kimantu jaja kutino kuona je jakireta any impact amba tungwatane bado tumba kugereo nonto antu ibakiri kwi MP wetu wa Saudimenti mbere era kantu atiri kwiringia ura memero watukate kumba kwaria lakini wakwenda kutongeria ana ntu ambia kompriwa kiwa gatiri ujwa gatongeria takethira ate kumba kwaria na ure memero eta gatiri ukira ni gamba na kwaria nimbi ni gamba ringi ugo kija kutekana ndeta yuko na ntu bakiri utumba kuga ukire kuonania kwina ngwataniro kwino na function together bakitangu gimba kwatanire sofa kutino kwino trona ngavana kugana nditula kwatanire na MCS not yet yegoro ntukwire mbere ngavana arumire ki public ni goro aje mantu ya maendeleo na wantu bwa no tuba ura bwa supportaga utuma mbere kumkwena na tubana baba supporta no tutino kura sharingwa chakonia to baba supporta ngavana ipangana baba tapa pata mu supporta ai ibangana muntu bari sign mwanyo ngwata so ngwata no da iji
beja bakarandi una governor baraniria tuona bagwita bandes press conference bakwatanirite bare hamwe tuona bakwambia gwita mishemu ya governor tuona governor akwambia kuba inivuvuge project ciao tuona ministers baduru account na beja bakurukwa kila assembly tuona supplementary budget ya kurukwa kila assembly tuona minja budget ya kurukwa kila assembly tuona chief officers baduru na bokurukwa kila assembly tukamia na ndio benai benangwataniro so far kutige indication kutina indication ati kwina ngwataniro no ntuomba kwirura muntu akidijura kitite ate ureishi. Speaking of indications, MC wa Kiagu Simon Kiambi nombita kwithirwa akitarirwa kwithirwa agikurukira bit of a difficult time ikurerikana ndiria MCs barerikana ibetete ome ya Nthiguru atiretete kirimo cha manager wa DP Rigathi Gachagua Antere Chanyeri nombira kwithirwa akirwa au maruke na antu babengi bomba kwithirwa bakiaria mono kiri mitandao bakiuga ati kubatere kwithirwa gukari ati batere kwithirwa agitengwa nuntu impeachment ne thirire story cha senate cha thirire iturugire tukugwatanira na nibere ma oni ntu ndare MCA kutire MCA bumara bonde bagwatanirite beta na bunches beta na group kuringa rwanto bakwiganwa kana kuringa na committee rai itite kuitangugi fulani kuntu komyana la MCA ora watu kila tumba kuwatana ina group of 8 nontu kuringa na foreign affairs bakuluka ya antu batex indite banana na musiri kuda kwa MCs mugwanja na staff umwe kira bomba kunengera baru yegwita watuika atikumba kuwa kudiyo shore na antu bomba gwita abok as a group it means in a problem as an individual problem nuti ntu kite consequences na aruga ukadiyo ntu expect consequences mwishimujo na yibere ma ura assembly tangu ina ngwatanero lakini wana choose gwita opposite ngwatanero eriku angwatanero consequences sire expect akaija hiyo komba wo expect iriku na when advantage no ntu no kuona ndi ruyo kya wino rurenja kwa utoni ruyo rurenja kwa mbo urenja kwa kya pondu itenjwa boge tawes kana kwene kana kanuni kana in other place itu kuna when advantage kuna ngotumba ko when advantage yitare onde boko when advantage na disadvantage nange advantage ile ona support governor sinda senate nawe na wewe hiro ruji tu disadvantage ile ona wewe na rego support MCs ku MCs na ubatina ushore na wewe awe nyako ndinire wewe ni gwita na gwetite wewe ni gwita ate wewe ni kubango kuanga no ore ino wewe ni gutulukia no, it's common sense. Anya to batikwenda gweta mono. Ati batikwenda gweta mono la kaniro re. Ibira kuona no ntuno bio. Na kara kwina gabana. Siasa iko titi siasa kala go. Mushimwa nanga ni na nanga ni biro jeru arengiro kyabo. Banyoro ruji na bande into. Na bona ndere kana mando asemi na buskau. Interesting. Atwaririe anjara ya thirikari nene kire issues cia Meru. Tuambire kutha tukiona William Ruto aki-admit nwe wambire kwithwa agitonyera kirima tujenge Governor Kawira kwithwa akionoka impeachment ndene bunge Senate tuonere mukarigiti wa Council of Governors aino guru agichokeria Ruto nkatho nuntu bakwithwa augire kithara tegwe mwaro ciaringiana na kuri na rumeje ya Meru Metropolitan kana gukaga ngwatarinda kumbika Governor ka ceremonial Meru kabo kuma State House urionata nukurikana nkija TV nenkuga mbandi neje Meru kurondo wityo nyaka nyani sine nora kwatukana kwatanowete kwija tura mutuloke ja kuitangwi Meru yoro wona mbandi agita Nairobi Budgetary yakwenda kuga Senate ya Kenya kwina gintu Deputy President yakarakiwa state capture state capture idrikari kuwata mantu watukania kudija mantu institutions immigration ditina man Senate ya Meru ya Kenya ile under Sanch ile under defeat kutigintu ya Senate ura metekali ntori wite Senate nyomba ya wazee Senate kitina maana nyote na kulinga kibara kiuga Senate ni hub house it's a useless house tubagutonyera otukana ndi batumba kudija decision kinoko kinya about impeachment kutuka president mo KARINGA-MUCIACA na bonda bakwatira ini ba no mugambo jumu kuku na maana yako wena Senate
Senate ki oversight itumba kuthithia Senate kadithia mbi senators ni antu botheri ifakinga propose kwa na mbuga Senate ni bunjwe mantu ye impeachment yadi na gavana na MCs na aliko kwa tu nyinga je teknyaki national parliament kwa tu kaja kenda ukuru kuina ni another body but tu ndio na gitumi Senate bati utomia gitonyere impeachment ye governor kwa tu gavana bu impeachwa na impeachwa na kwa tu ka tigwa na ite court non tuli yantu kila Senate actire just like a court of law utona gwe processing Senate gitaga I processing siria court of ila court irinde thithia mugwata ku Senate is nothing senators mbeshe tu thari bakorea na utugomba kudia decision be bongwa ngabetere baningo dimu president kana bana ngiro mbesha kimanja mtu nyambesha of course ngudi nyambesha ni benda itembesha mono na rais kwithiro akiadmit so na kinya Senate ukarandi guru kwa dia mantu wa impeachment ya governor is a waste of time to kuliga hinya gitarenge wiguru a impeach kwa president uro leo uru no lingeti muga winguru ne kanwawe ki former senate ngwata ku senate tina maana na nimbo ninko ndo mbuga senate yabati kwa disbanded ne tebati kwa hinya kiri ikyara de anything about government no tukinya gitare uru ndale MP utuno ndo seta beto teri anyway utino Bruce ni senate utino batu teta anyway utino senate ira ndo boderi ne gite kioderi address ile mbere kwithirwa keja na kukire gavana Kawira Mwangaza na tutwinditwo na TV ni tijekethera ni advice akaja kumithingatira yomba kwithirwa kinenkira miru mwerekera jomwera twana bati kwa advice of course ibadire bwa ba mu advice lakini ndi kuthwa ndi senate ufuji ndera kutande senate no ntndi mudoderi bwa wizara manager ndire ku advice kwa uwo ndiyirwa ke advice of course kumba kwa green na kwa manto yamengi ate kwerawa ne yawoni nkenda kuongera nakalindi kuna MCs thirikari ni nene mono utumba kuna thirikari we nkodhiria ngwata the government is big but me ari tuna billion budget billion 10 bitia billion 12 nduma tumba ni billion 12 atiria mbeshi ni nyingi ngwata kunyaka ngana MCs billion yemwe oruro tigara billion 11 ngwata kunyaka ngana emekanike MCs won't find ya billion yemwe ofujo to kurukia billion yemwe kinyaka irito ndo milioni magana kenda tatu wanengeli mbeshi nyingi waka nekara MCs ba billion yemwe every year otigara na billion nyingi mono billion 11 omba kubangira korea itibango na kuita project ira kwenda kuthithia nyenda gukorea kagitate gukorea na mbeshi nyingi so ni mpomba kwira gavana thirikari nene thirikari te mtumu na we mtumu tumba thirikari wenga lakini no yawirane bawe mbuga gintu kinyakira yatumira mbakwithira kiona kura kuma kiri ya kari mbakwithira kibera into bienu ni kaboretra no kona style leadership kidogo ikwenda kwithira gintu kirage kuma gi county na gukinyithiria muringi kura directly na kuri na story okole nyakire demands kana kiri iridisable minimums cia MCAs ni kwithirwa otirambecha cha county government igatumirwa kiri mubango jo kole jara jumbita kwithwa jukia kinya gavana Kawira mileage area ithirito ari ndirone kinya korona announce uga Sunday zero bakagita okole mbere kwari ikagita every afternoon ina arugire kui kumanisha very instrumento kiri utongeria bwawe ntijeketa ko gutwika ikethra iri initiative kana rwangirwa rwa county kithano bathikanire na ndi utumba ko rwangirwa county okolea nontu wira ti NGO ningana ni mureka kamirani kana kamirani kalijere ngi toweza agite igatwika ikambajitro within the department etonya ke ministry kino ya kacha nontu jere ngi toweza wori wazo ndakacha department ya education lakini yari yana kacha minister ari umwe ikambajitro within the ministry no beta baka de yokorea xiao nau lakini mono ite so much ikira una kaja kere county lakini as much as batu mina besha county it means nandi baka audited na beshira sima uwe yutumiro wate na beshira sima kukwenea assembly ya Meru so ndi kuona project hiyo ikibwa mono no ashinshwirietwa kende itwika mono te
meo korea tukane korea tweet means no ira lakini kumenya muno itorio korea ngavana ndo tumira ndo kwa siasa yule atumire mura ngavana korea kana Kamiru no yala ya kara kwa korea kana Kamiru na ndiko nani ya islogan yewe siasa yumbo tuma mairingi we siasa yokira lakini for now nabati gushwanya ritwa ringi ira mureko mbaguita mbesha the departments pakavia ma projects yote yantu bamiru nyagwita guteja twana na gutukapuruki watu witoda kama da chokola kama ikia kujina na kaeta kuba itaniano baitona kwa karangi na gutuma iratu ko kinyangu ya take edu kinontu it is within the law lakini kabangaliwa kulinga lwa sheria gwete ikwenda iridisabo min mamirenge MCs bedre kuwa bakejana I subcounty admins bacho kunara bari mbere onto of course nande barare tro nara baumite na baraba ingi I politicians kana ibakwenda ite kana ibachwaga ite kiri audio ira and of course ugichinda na mtu na noe admin na ajojo kuombeka bokega bokiri gichana kidogo ntijikeza no kona founded of course utinyari yani reandari MCA ila tweringa ngavana kiritu murungi ni ati wonda admin na subcounty admin ibati gutangwe enture ne shiao for example wonda admin watu kanande omite abogeta east basari no lenkania nwe secretary wa committee budget common sense kamwe nambia ningira ntu bantura yao bonde teuma kwa tuweke hizi matangi cha kwa distribute ndike ward akirwali te group se komi common sense tu amboshwe group kumagentura yetu wiki teuma kuto kuna program kede ko jana mbeu na wonda administrator umite nture ne weleku akamba kwa ntu bantura mbele yakini babangi no kwata lakini MCA anore yodija uno nto MCA atiza kwenda kura kuntuku lakini wonda admin yote ka nyawe kura kwenda turekani nya kwenda kura kalomba kura 2027 bele maka mbofiba anto bantura yao who it is common sense that wonda admin atibati kutanguki kana subcounty admin nturera shiareri no wale gukora nya muno lakini at least na iko somewhere no nyane baling ward no wata nikena kumba antu batikeja atikejo fe bantu bamwe at expense ya bangi woni nyande MCA naro na uno wa nyande MCA gitarari ngitwariku batu twelekere twatire ward administrator no menture newe nete ngugi ijandi yo wona administrator ijandi yo nyandi yo utiona we ndiyo national government batenda mtu kwa utiona nyandi si kuti mumero ja ikiwandisi ari au ashiariri ningi kitu kurajaraja uni ngwira ngavana kenda na kwenda hotel ya Meru ne yedu te MCS nyongu te ya wengwa neite ward administrator wondi newe na mukye wondi nengi ibadisha fundi kitu ya kiu kile kinyo mba kwita le kile kinyo ngavana intobira ka tomanya kisita bita wondi nemu biteka kinyere ntore mwaki kutoka ibiku nyirantura shionde aya mbere tumaruka mwerekera jokuja mwiro no tubije no karite ndene siasa ura MCA kuno kumenya imbi batigo karika kenda tona ngwataniro ekama tengwataniro ekuga tu for the sake of kuga lakini ukethiro nyankorone cha MCA na nkorone cha governor Kawira nkorone governor Kawira Mwangaza kwina ngwataniro ekama na kenda miru imba kwithiro enjoy machiara nontu thai ntekona jaka there is much that yenderete kuma Governor Kawira agukuruka urampumba kuona ni urakumba kubwatha ici mbere ma MCs bamenye Governor ni Kawira Mwangaza kuba muimbrizi za Governor wao ukuona abetikirio juna ndi nwe Governor yi nwe Governor wetu nyuke to wari na arehori itikiria na Governor tha ici noju na no tugetikiria ringa Governor wetu number 2 Governor nawe ekuona MCs bara pasiviri boba kulwana muno kuiba bati watanguruki wata nyamu motion ule ya mheshimiwa DMK gavana kena ndini gavana alikuwa mitandie DMK kwa watu kanyesha aina we wata ngamani gavana wona ndiko DMK to rwiri muno na ndindwa nigite yake lakini nyanga mudiri nya projects muno bide nya kuronji project na kwaona ara bogeta na ruguru na ara kwaona ara inombe to kwa project ye kwembere after ngwataniro kira antu na ndindi DMK to rwira nawe na ndi turagitire ate turendanire nya DMK was talking to him the other day nda buringite muda mwira DMK na ndi ukona ndi no bwenda na gavana itakuwa gavana umwire na ndi ko manto ya gitate chakubira after rodi ko kwenda kwa gavana kana kwe kutire antu bamirungugi
butina mantu amaingi namba 2 ngavana tikirwe msisi bakuga adiyo urabakuga tirazima juke mantu jonde teuma ndo tukinyanga pa kile tutwetara mandi manzi nyingi uro tweta mushemyo kile tuketa katwira na limanzo yatukalia na alba yate andikwa ukile twatagia ina yo tore mantu yasia na kile tukanya no bukamburia after to mara karinda gitirate ndadidiri lakini tukuingia jana maratasi na mbuku na ministers bawe mtu ake waandike nukuyigwa chief of staff waandike akwa mtu yatukanya na alba imantu very serious lesa tudikanire boy tudikanire boyga nduku ito bwena mushego mbonde wakita ate akini utaka lakini mtu wingi ukakana albo antikwenda kwa kuirwa nyama to project abo ni atura na tunywa na tukita ate na toana so kabila na kitabana kidinya to atente mantu akiri tumono no alombe kinyaka ukunyaki makiwe mugwata ati kirem siso bakuga ajijera kumba jara tiomba kwa lazima udimantu chonda nyaba tu inasha ina tu inana ngwa gotembe kawende jamoni ngwa wasa tukategera tukona tukagitate akini tukagitate kete kire ogwa ari kirito gatri dugumu siasa ni very important hatu kinyentu kubingi nalwo negitete nekuruke nabwo tukwena bwo nekuruke ibingi tukamyo tukagitate tukamigurukia so kabina iri ngu kind of the style yem nyawa tezona stress uni ngabana nabwo ni nyante twanki mu office I'm telling you the truth ndingavana sisi mshakwamba to ikinyo wikirana kangiri no keminya wundi ni fulani mpokoro leo kedi contractor uroko binga wita biashara ya kunjanjira n'uriku ngalinga zimunko de baba letinyete ate nyinde mu office ndakinga no ngeta nkona baba ni kuita blanka gitate ngashoka tirazimo tigeki nkina na nkinde mantu amengina ngwika gitapulike ndeka after all mantu jera politician ya kadija na alba mteje nkwire woma in 2 years in 1 year ude muntu kabadi kana utuwe burucha nkwire burucha ukadikana lokigo mantu jera kadija the last months twice elections ijondo bakadikana lokwata ira tuenjire the first year to duroreo to nyanjira mono bukiringwa kure wingi chonto watu ingaira Undu shari chiko gitate yo chiko duka kuni ki kon support time sisi nyama ko on fani ndo ngini ki tate bako yana ngwiri tete ingintwe kura mantu bakariye kabena ndu utimu ngana aya asirikirie umwe ndo karika na jaru ndo kana bani kana mantu akura ntu kwereko mantu akura ntu kwenu kwera gavana kinyate dura da ino ndo bako okorea gudura 2027 no tuba gukorea ate duwa na tu gwa nyakuri ngana ngwira ito bitemero ukathingu gitu ma muntu aturwa kirito andiko do ngabana dai ate itengo mono so nakale nanto boega na mantu ya mingira gitete chakire are kana yanje fantastic atudiririe umushino tuba mathangu chokire nkabo cha mwanyi kona kanya kuja kwarana bautwe wija kairi okay aivaga sana mutegeri Weru TV ono tugukira gatanta mubango ja kugukia rukiro na rweta na mbere gukenera mibango ya Weru TV nkwendere kagita gakega bitagwantinyari kino